Surgutda köp toy bolup arak koyulat deydi. Ummul habais bardık jamandık dinesi arakta bolot. Arak koyulgan жерге барбагыла. Al toyda bereke bolboyt. Жаңы үйленген жаштарга той кылып арак коет, булар ажырашат же бактысыз болот. Же ошол келин кайненени карабайт, эртең көчөдө калат ошонун бардыгы. Берекең кетип калат тууганым. Дуа кабыл боло турган убакытта ошол арактан алып болушуң керек. Арагы жок жашоо бар. Арагы жок, адам рахат ала турган жашоо эртең чыгарбаш керек. Уммул хабаис бүтүндөй жамандыктын энеси деген сөз. Bir adam sulu kişiken gelip etti. Ana bir baydın ayalı suyup kalıptır. Suyup kalıp uşu kişi menen bir jatsam dep düşünen ketpey kalıptır, öňünden ketpey kalıptır, oyundan ketpey. Öyle şöyle tamak eti şunu öyle etken, uktasa düşüne giretken. Anan bir gün kүйөөsүн işke getirip koyup, anan eşikten tıkıldatıp şöyle tutkan eken, taksır bir nekeye jardan berip koysa, jardan berip koyayın dep demi, ayaldın kolundan gelip kalıp gırsa etiptir. Meni jatas deptir. Astagfirullah. Astagfirullah. Kancadan men sakalı mınday, men sakalı. Men dağı açayım, mınday zayttir. Jatpasanız men kıyıkıram bir yerden. Maňa kol salıp atat dep. İslam өлkөsү şunday olsandar ölüm kasıp koyat da. Astagfirullah. Anda deptir. Muno meni kulum bar, kulum öldürös dep adam. Kanti adam öldüröm. Astagfirullah zayttir. Anda arak içes deptir. Adam öldürgönden, zina kılgandan arak isem içem. Mas bolam barıp uktap жазылып kalam ne olup dep arakты içken oňayda arakты içiyor içkenden keyin kanı kızıp ketip kana baya kulun deptir. Ha muna çak öldürüptür. Emi özüňizi karap görsek kanday dep kızga teşip başlagan kelinge. Ham arakты içiptir, ham erkekti öldürüp kuldu. Ayaldın özüne işin bütürüp anan kazıga kalıp açıp kazı varıp bunun özünü öldürüp koyuptur anan. Gördün mü? Arak uşunday. Başında jakşı giyin maymul bolup kalan bilbey kalasın da. Arak bolboyt. Arak bolgon toyga barbagıla. Ol tarına ver. Sen namaz okuysun. Al namaz okubayt. Anan toy kılsa sen barbasoňa tarınat. Toyuma gelbey koydu. Şunday bular namaz okugandar. Bular şunday namaz okusa elden bölünüp ketet deydi. Al tarınat sen tarınsaň bolboybu. Sana jaraşpay tarıngan, kup jaraşat. Men namaz okusam, uşunça menet kılsam, o yerden bar Tahir Hazratı meselesini ugup şerden men Müslüman bolup atkan bolsam, o erte menen 8'de gelip Abdüşkür Hacı ben Çoğak Hacı gelette berde kütüp işten suranıp gelip otursam, uşunu bilesin sen. Bilip durup arak koygun toyuna çakırasın bu dep. Sen tarıksan jaraşpayby? Kup jaraşat. Kup jaraşat. Betinde tükürüp koysaň daga jaraşat. Kүйөөsü menen ayalı jamaat kılıp namaz okuş jönündө kenenirek düşündürüp koyuңuz niyetten başlap. Eger üydü ayalı menen kүйөө çoğu namaz okubassa, erkek niyet kılat, ayalıma da iman bolgon dep. Niyet kıldım, bagımdat 2 rekat farzını okumaka yüzümdü kıvıla karatıp kalız Huday üçün, jana arkamdağı ayalıma dağı iman bolgon niyet kıldım. Allahu Akbar dep niyet kılat, kүйөө astık ayalı arkasında ikinci sap bolup uyup okusa boluveret. Birok kүйөөsü ayalından sal ilim durak boluş gerek. Ana bunun Fatihasının jarım jok bolsa, ayalı eşen bolup ketken bolsa okuyu berip, anda her kim özünçe okuydu. Antkeni erkektin namaz öte turgan bolgon ayalı uyusa durus bolot. İmamdın namazı Fatihası durus emes, kıraat durus emes bolup kalsa, ayaldıkı durusrak bolsa bolboyt. Birok erdi katın okşaş bolsa, ökötün Fatiha'nın jarımı jok, ökötün kata okusa, ökönüki boluveret bir-birine däri. Teňi menen tezek kawa menen imamga ulaşıp keteberet degen söz. Oşoga kebir jerge barganda imamlar katarak okugan bolsa, biz uyup kalsak, kata okuganyny bilseň, kayra kaytar okup alasy fitne çıgarbaş üçün. Özüň imam bolup berbegenden keyin fitne çıgarıp ne kılasy, aytasyn imamdan bolda kişi oňdop alyňyz. Kelseňiz Bişkekке bir kurs bar, 15 gün okup alasy, namazyňyz durus bolup kalat diýip öğretip koýabys. Uşul jerde jürebüz. İştep üy bülö bagalı dep.
Кейбir adamlar kumar oyunun oynaşat, avtomat игровой. Şu kanday deyt. Bul aram, kumar oynagan aram, arak içkende eli günü. Ana o şerde akrana bolup işteybiz, buga жооп berdik baya. Başka iştap dedik. Men jakın tuğanı menen uruşup kettim. Al maga katуу tiydi. Күнөө алда болчу. Көңүлүм kaldı. Dinde tuğanı menen uruşup ketse beyişke düşpöйт. Emne kılуу gerek? Barıp sen katasın mı tuğrasın geçirim suroo gerek. Ek adam uruşup ketse oşonun jakşısı birinci geçirim surap birinci salam bergeni. Men al ayıp gör, al ayıp tu, men al kata, men tuğramın, al geçirim suraş gerek, na prinsipte turgan bolsun, sen akmaksın degen söz. Jaşo az özü. 60 yıllı, 50 yıllı, 70 yıllı bilbeysin. Tarih çöp görgen kimge geregi var tuğanım. Sen barıp koy, kata kimden geçse gitti bir geçirim suraşar koy, men geçirim surayın dep, senden getmesin. Adam geçirgendi biliş gerek. Oşun için Peygamber Aleyhisselam "İrhamu men fil ardı yerhamukum men fis sema." Adamları geçirgendi bilgile Kudayım sizleri geçiret degen. Geçirmesen geçirilbeysin. Saçım izde bana erten kıyamatta Kuday degen var. Teriştire turgan var. Bardığın öz örtüne koyula turgan var. Niye şu jalgan dünya duvaktın oşu ögetti tarınıp yürekti ne geregi var? Akıldısın bu, boğulsun bu, sen birinci geçirim sonra boldu, keteversin. Saçım yürek oşo saktap bir önün bir, bolboğan bir ön, tabi taraf bir ön saktap. Küyösü menen ayalı koşulup jatkan uçurda. Jebol bolson koşulup bütkön kezde. Emçek emgen bala ıylap kalsa oşol bana emizse bologu. Je gusul alıp anan emiziş gerek be. Gusul algıça bala kögörüp kalsam ne diye verip. Kögörüp kalat bala gidet. Şunda ilay bala degen. Ha juunup gelgiçe kança vaqt ötüp ketet. Jok. Darao emize veret. Oşo emçegi bir sürtüp alıp duruyor öyle. He? Evet. Arçıp trapte marçı olat da oşo meni emize veret. Emçek özü sürtüp öret bir şey ha. Jön emise de ziyan tibet negizi. Kağasın jarım kalıp kettim ne var eken. Kızık soruğa düşüp ketmesin de otan da. Koşulup bütkönden keyin tamak jep, je su içse bolo, je gusul alıp andan keyin jep içiş gerek be. Ha bolo öret. Peygamberimiz Aleyhisselam ayalı menen koşulgandan keyin kolu betin juyup durup, tamak jep, oğuzun bekitip, oruzuga niyet kılıp, anan azan aytılıp, anan gus namaz okuyt ele. Bolo öret tuğanım. Şariat jengil. Şariat oğur emes. Hiç sana kıyın emes. Bolgonun namazına gusulun bar bolsun degen söz. Birinci teleden körüp başlaganda artыңızdan gıybat kılgan elem. Önü içki eken, tigi bu eken de oşol kılgan gıybatım için geçirim surayım deydi. Men geçirdim. Men geçirdim. Anan meni daha geçirgile. Balki ümit menen gelip köp masele gavuz, çoğ masele gavuz deseňer, oşunday masele ilim bere albay, akıňar toluk bere albay atkan bolsam, men daha geçirgile. Ümit menen geldiňer, geçke olturduňar, ıssyk bir banya bolup ketdi, banya, parilka bolup ketdi, ruskaya banya. Oşunda oturup atasyňar, akıňardy bermese sizler daha geçirgile. Men uşunda gelet, köp gelet ayabay. Men siz jamandadım ele, mattim ele, mittim ele geçiriňiz deyip, men uşunda adamların aslında kadimgide uyalıp ketem. Bu özün tazalap, arulap, şunda darajaga çıkıp kalıptır. Geçirim suragan erdik bul. Men şunday bolup atan bu jok bu dep men özüm kor sezip ketem tuğanım. Bul adamdın ösüp kalgandan kavar veret. Özünün katasını bilgenden kavar veret. Kanem bar uşunda özümüzde öz bilip alsak. Adam özünü özü bilmeyince başka bir önü Kudaydı tanıp ütpeyt. Kur'an-ı Kerim'de ikra dep düşkön wagtda Kur'an çölek bolçu oku degeni özüň oku degen mani. Demek uşunda adamlar var eken, demek dua kabul bolot. Bugünkü jamaat duası öz türde kabul bolot inşallah. Ayaldın nikesi bar turup başka küyöge turmuşka çygyrsy mümkünbü? Birok küyös talagyn berele. Kantip küyöge çıgat? Kızık, bu piyalega tolturup su kuysan, tolturup su tursa, anan gelip dağa çay kuyam desen çay kuyulbayt da beyağa. An suyunu içiş gerek birinci. O
boş emes, oşol siyaktуу kүйөөsü var ayal kantip başka erge tiyet. Je biröөнүn patinkesini birөө kiyip algan, salamandır. Başka biri gelip kiyem, al bu çeşiş gerek patinkeni birinci. O zanit kiyip durat birö, kantip erge tiyet al. Patinkes çeşiş beştike girip kesele biröөнүkü olup kalıp ayt da, kayra gelip giyetten hazır. Oşonday, eri var ayallar. Men sizdi Allah razılığın jakşı göröm, rahmat sizge deyt. Men dagı jakşı göröm sizdi, Kuday üçün jakşı göröm. Egerde bizdin jakşı görүүbüz Kuday üçün bola turgan bolsa, inşallah bul jakşılık alıp bara turmatty bir tuğanım. Şu jaka gelgende biz mындай pul berебиz degen jokpuz, tıyın berебиz degen jokpuz. Je korkutkan jokpuz, kim gelmez işten çağırıp koyabız degen jokpuz. Şu yerden biröödөн korkup gelgen jeri jok. Je bir dünya ümit kılıp gelgen jeri jok tuğanım, şundayбы? Bir ahiret üçün, Kuday üçün gelip atpayбы? Uşun özü ihlas bar ekeninden habar beret da. Adamlar azı çoğalat Bişkekte miting bolup atat. Ministr palança ketsin, mufti ketsin, eşmet taşmat ketsin dep. Bizdiki dagı çoğulup atabız. Birok bizdiki emne degen Kudaydın razın alalı. Bir astaga jılalı dep atabız da turmatty bir tuğanım. Anan jakşı göröm degen söz, men dagı sizler jakşı göröm, jakşı görgөн üçün gelip olturam. Birok men odon adammın, kors adammın. Men Makka'da okugam 9 yıl. Makka'da şunda ısık bolat ayakçı. Kurma var, ana zemzem var. Adamlar kişinde korsurak bolat. Anan o şerde okup kalgan üçün men de kişinde korsurak adam ançamınca katturak söylep telefonda nur söyle turgan bolsam kapı olup oğula. İstanbul'da kitap pazarda жүрөм, konferensiya varan düşsün. Kırgız balдар var eken gelip acak ona mına dep taza maydalanıp ketdi 15 min. Kuvala verdim, jogol gözüme koy. Men İstanbul'dan kesem. Kitap algan al жүрüp atsam. Kayerden ketip kalam. O vaktim alasın bu şerden desem. Acıkı boldu, geçiriniz ben düşündüm sizde. Birok razı olan kapı olgan jeri jok. Ankin o vakitin özünün ordu var da. Kedi şunda adamlar kıynay verişet. Jok anday bolbойт. Oşoga geçirim surayım daga bir jol kattуу aytıp koysam, telefon çalasaňar жооп бере албай kalsam, men dagı insanmın. Men dagı sizlerde ele problemalarım var. Men dagı akılım özüme layık ele kamil akılım var. Mende özüm problemalarım, mende bala çakan var. Ana men dagı açılarım, kapı oğlum. Sizlerдің başıňardagılaryň bardygy mende dagı var. Mına gözümde ele sizlerdikindey, boyumda ele sizlerdikindey, ak topu giymiş, şunday elemi. Ana perişte görüp albagıla. Oşonun üçün Kırgızda moldon aytkanın kıl, kılganı kılba deyip. Aytkanımı kıla verseňer jaman bolboýsuňar. Kılgandy kılışça kıyından üçe. Molda hem panda da adaşıp ketet. Arganda olup kino çıkıp ketişi mümkün, jıgılıp düşüşü mümkün molda degen. Molda degen ançamça urdap koyuşu mümkün. Molda da al insan. Oşonun üçün moldonu karabasa, paygambardy kara. Paygambardy kara sen. Bir molda adaşıp ketse şunday eken bular dep kitap ketip kalıp sen. Al sen siyaktı panda boldu. Bolgon ele molda. Bu doktor bul molda şunday ele söz. Sal jakşırak boluşu mümkün, jamandagı bolup kalışı mümkün. Bekinip sigaret çeyip koyuşu mümkün. Aka karaba sen paygambardy kara. İmam Malik aytkan. Har bir adamdın sözü kavullanat jana kaytarılat, bir gana uşul kavurdun eesi paygambarыбыз. Paygambardın aytkanda kılabız, kılganda kılabız. Moldalardın kılgana toora bolsa kılabız, kata bolsa beçara molda dep turup bir aytpayбыз. Jaşırıp koyup elçi berебиz molda ekeni. Birok aytkany toora kitepten söyleyt da. Adam ölüyor aslında ayan. Kanday bolup kele, oşo ölgöndө göröje tarыбыз inşallah. Sen o kıjalat bolgo tuğanım. Onu bilip alıp ne kılasın? Andan gör ölümge tayardan sen. Paygambarlar göre gelip suradı, taksırım dedi. Kıyamat kaçan bolat dedi. Kıyamatda ne kılasın dedi. Oşo kıyamatka tayarsın mı sen dedi. Oşonda men tayardan atam dedi. Kantip dep suradı paygambarыбыз. Men Allah Taalany jakşı görem, jana paygambar jakşı görem dedi. Dese aytdı, kıyamatta kim kimdi jakşı görse, oşonu menen birge bolat dedi. Oşoga sen ölüm astında ayandım ne kılasın, oşo ölümge tayardana versen, ayan kanday şunday gelsin, sen zato tayarsın. Egzamenge tayardana ver, suro kanday gelsin sen tayarsın, oşo sayaktı öyle tuğanım. Oşoga namaz oku, namazdan kalba. Men ölümdü köp oylanom, bu emneni bildiret, sen takva ekenini bildiret de ölümde oylaş gerek.
Oruslar çokunup jatsa sıylap unçukpay koyuş gerek bir emne kılasın je болгондо. Urşa öresin barıp. Ne kılasın? Kızıksın sen. Sen de kıkırıp durup olasın mintip. Kıkıra versin, duasını kıla versin, sen dua kıl, Kudayım şu hidayet ver dep. Sen kıkırsan, sen de okusan, al da gelip kıkırsam ne kılasın? Dangırat azan kongrosunu tap gelip alıp. Adam durmatto degen boluş gerek, silo degen boluş gerek. Silo degen anın pikirin silo, anın kata ekenini bilesin sen. Ağa turam düşündür sen. Bирок antip düşündürбөйт da. Barganda dua kılıp atkanda kıkırıp bagандай bolboyt. Men bir jerde namaz okuy turgan bolup kaldım. Ele. Al jerde oruslar bar ele. Allardın aragın çetirek alıp namaz okup büttüm. Alar çetirakta turuştu ele. Anan alarga biri kelip kaldı da tartışıp gitti. Anan birösü mağa mınday dedi. Eger sizler bizim ordubuzda bolgondo sıyıngan urusat beret belenger. Bir vagonda bir orus sıyınayın dese Dagestan'dan urusat berbe koyuşkan eken ele. Emnege biz urusat berişimiz kerek dedi jön surap. Negiz alar karşı boluşpayt birok deydi. Bizde de karşı bolboyuz. Bizde de çirkelerin kurup sıyınganlar sıyınıp atışat, birok alarga biz davat kılıp atabız, düşündürüp atabız. Ayttım hazır ele, bir molda kata kılsaga karaba dedim go. Balam törölgönüne 16 gün boldu. Çaçın 7 günden keyin kırуу kerek, jönünde köbürök malumat berip koyuңузчu. Bala törölgöndө elesinin kursaganan çıkıp jerge çöt go. Jerge düşürüp karmap kalışın gerek da. Karmap kalıp durup kulağına azan aytışın gerek sırası. Bizde 7. gün aytıratan yok. Birinci alamdan söz oşan okusun birinci. Kredit, prosent, pensiya, spasobiya, andıkpay oşan azan okusun birinci jola. Düşünüktü mü? Birinci anan Kamil Hazrat'a gelip, Suyun Hazrat gelip kurman çaynatıp alıp aparıp durup taknik kılıp oğuzandırış gerek ikinci. Anan apasını emsin üçüncü. Anan 7. günü olğunda çaçın alasın tarazaga tartıp kança gram, oşonça gram kümüştün akçaсын sadaka kılasın. Anan at koyuyorsun. Erkek bolsa 2 koy, kız bolsa 1 koy soyup toy kılasın jentekte akika. Eldi çıkırıp, moldalarda çıkırıp, meni koş çıkırıp toy veresin. Kolundan gelse. Bol bolsam 14. gün toydu veresin. Bol bolsam 21. günü. Bol bolsam kaçan tapkanda. Tappay kalsan atan ölüp ketip, özün yüzge çıkıp kaldın, özünkün özün berip koysan daga bolat. Azır akikası bolbay kalgandar bir gün erten üşerdebиz, berseňer barıp jep berебиz. Barıp jep berебиz degende çokultup berseňer jep daga koyabыз degen söz. Bargan wagt yok bizdiki hazır bu yerde. Aytayın degenim, akika geç kalbayt eşi wagtda. Akikası bolbay kalsa, anam birok жылына birden akika kılış gerek dep din rajdeniyani şariatlaştırıp algan jok anday. Bir jolu gana. Anam biröler bu din rajdeniyani bu akika dep каждый год день рождения кылып берет. Акика болуп атат бизде депчи. Андай болбойт. Bir жолу. Адам bir жолу туулат да. День рождения bir эле жолу болот. Adam bir жолду bir жолу өлөт болду. Her жылы тууп бербейт. Şurada. Men şu şahardık avtobus aydayım. El taşıgan. Özüm 5 mal namaz okuyum. Jumuşka baylanıştı az-zuhur, al-asr, al-maghrib namazlar okulbay kalat je rulda oturup okusa bolovu tığın uwagında deydi. Egerde oşol siz uwakıttın içi bar da misal üçün 5-den uwagı 5-den asırga çeyin da oşonun içinde düşüp okuganga jok degende parzını okugan uwak tapbay kalsanız anda oturgan jerde okup kete beriniz. Keçinde kazasını okup beresiz. Etiyat üçün. A birok uwak tap kalsanız sünnetlerini oturup okup kete beresiz dagı parın düşüp alıp okuңуз. Tapbay kalsanız uwakın akırında rulda götürüp okup beresiz, anan keçinde kazasını okup beresiz. Men itatar bolup işteyim. Bul күнөөлүү iş emespi? Jok. Itatar bolup iştegen bul sooптуу iş. İtler, jolun itler köp, talar iştep ketet biröөнө. Düşünüktübü? İtler iştep ketet biröөнө. Şonun üçün atsa bolot, tartibi menen. İtke köz sayış gerek, başka kılış gerek, karaş gerek. İt atar jaman deysin, birok bala iştep ketkende it atar üçün jakşı görüp kalasın. Kuday saktasın. Aksiya satıp alsa bolup aksiya bağlı kagaz bolot. Aksiya degen bul oşo misal üçün bir zavodun aksiyası degen oşonun baası degen ele söz. Misal üçün 25% aksiya degen söz oşo zavodun 25% meniki degen söz da. Al bul bolot.
Мүлктің қайсы бір сатып алу деген сөз, же пайдасын. Менің ет дүкөнім бар эле. Чочко етин сатсам, соода жакшы болуп жатат. Сатпай койдум элем, арендаға да чыкпай жатат. Кандай кылсам болот? Терең урматтоо менен дейт. Болбойт, арам, чочко сатпайсыз. Ниет кылыңыз, койдун этин саттыңыз, уйдун этин саттыңыз. О алендерден алып келип бишмеле деп ондон сатыңыз. Какастар жей берет эмелер, жанагы хантымантылар. Бирок адал кылып, тоок этин сайыңыз бишмеле деп чочкону айтпаңыз. Куранда келет, кимде ким арамды Кудай үчүн таштаса, Кудай таалам өзү билбеген жерден рызык ачып берет дейт. Арам таштаңыз, Кудайым рызкыны берет. Башында кызыга бересиз. Кереги жок, болбойт. Ипотеканы айтып бердим, биякта кредит жөнүндө. Менин иштеген жеримде спиртнойда продукты да бар. Буга шарият мүмкүнчүлүк береби, күнөө болбойбу дейт. Мусулман эмес өлкөдө магазин иштегенде жалаң спиртной эмес, бирок калгандар бар. Арасында спиртной болуп калган болсо, кээ бир аалымдар башка иш жок болсо иштесе макул. Бирок аракты колуна алып бербесин деп айтышат. Биз айтат элек, башка иштеген аракет кылыңыз, табарың менен башка жака жылып кетиңиз деп айтабыз. Менин досум Россияда үй сатып алган. Бияк үй деп жазыпсыз да, бул үй болсо керек. Бирок ал үйү күйүп кетти. Үй деген корова, үй деген дом. Айырмасы бар да, бияк үй деп коюптур да. Кийин башка үй алды. Ал үйү да күйүп кетти. Азыр жаңы үй салды, эмне кылыш керек, кан чыгарыш керекпи, же садака бериш керекпи дейт. Адалдан болсо эле болду. Арам аралашпаса эле эсеп, урматтуу бир тууганым. Арам аралашпаса эле эсеп. Кыйнап жибербедикпи силерди? Жок. Бисмилла. Тагир Хазрат атабыздай аксакал адам сыйлаш керек, астан кыя өтпөш керек. Анзилу наса маназилахум, ар бир адамдын өзүнүн ордун бергиле деп, сый урматын бергиле деген хадис бар. Аксакалды сыйласаң, эртең аксакал болгондо көрөсүң. Анан жакшы сөз бар. Уста бар жерде колуң тый, молдо бар жерде оозуң тый деп. Ошого Тагир Хазрет сүйлөп атканда баарыңар дудук болуп калган, түшүнөңөрбү? Дудук болуш керек. Кулак иштеш керек, ооз сүйлөбөш керек. Ушундай тартип. Вообще сүйлөбөш керек. Менин келинчегим 11 класс бүткөндөн кийин жоолук салынган. Эми ошол мектеп учурумдагы жоолугу жок сүрөттөр үчүн ар бир назар салган эркек үчүн келинчегиме эже карындаштарына мойнуна күнөө жазылып, Аллах тараптан азат болобу, жоолугу жок шүкөр сүрөттөр үчүн дейт. Эми жоолук салынгандан кийин андан мурдагысына жооп бербейт иншалла. Бирок ошол сүрөттөрдү өзү эле көргөнгө болбосо интернетке жайып элге көрсөтүштүн кереги жок. Альбомдо тура берсе кычыкта. Анан бирок интернетке чыгарып коет го. Бир күн бияк тишин көрсөтүп, бир күн бияк тишин көрсөтүп, бир күн мурду ичин көрсөтүп, анан сүрөттө чыгарып коет бинти. Ал туура эмес, уят ал нерсе, уят болот ал. Уят. Нижноватовскийдеги кыргыздар үчүн бир дуа кылып коюңузчу. Мынча Чыңгызтар сиздики. Эмне Чыңгызтар мынчалык? Дуа ушинтип бөлүп дуа кылыш керекпи тууганым? Жалпы дуа десеңиз, бардык дуа кете берет го. Кудайдын казынасын аяп, эмне мынча сараң болосуз таксырым? Балага кандай ат койсо болот дейт. Атты ушу Абдулла, Абдурахман деп коюп, таппай калсаң Сүйүнбек жана Тахир деп, анан кийин Камил деп коюп, анан Чубак деп койсоңуз дагы боло берет таксырым. Ошо мусулманча ат коюш керек. Пайгамбар Абдулла, Абдурахман деп ат койгон. Жакшы аттар көп аябай иншалла. Молдого келсең, молдо коюп берет китептен карап туруп. Чубак ажы президенттикке кандидатураңызды койбойсузбу дейт. Ушулай актуалдуу болуп кетти. Каяка барсаң ушул суроо сөзсүз түрдө келет. Мен ушундай суроону алып эле койгула десем, адашып кирип кеттир бияка. Караколго барсам ушуну айтышат, радиого барсам ушуну айтат. Ал эмес жана эмеге да чыгарып коюптур жанагыдай рейтинг койгонго. Мен экинчи орунда, биринчи орунда, экинчи орунда, биринчи орунда кетип атам. Көрдүңөрбү? Текебаев аркада, Бабанов аркада кететкен болуп калат. Сариев аркада кетип атат. Байкадыңарбы? Ушундай кетти туугандарым. Эми ал ошо журналисттер мени жакшы көрсө керек деп ойлоп атамчы. Эми президент болом деп аткандар көп бизде.
Бирок мынтип маселе айтып сургутка келем дегендер жок бизде. Ошо жок жерде кармап тура берелик, анан кийин бу жердагы бирөөлөр талаш месте калтырып койсо ойлонуп көрөбүз ошондо. Биз дин окуганбыз. Адамдарга дин жеткирели деп жүрөбүз. Жерге 4 кабинетке камалып алып жүргөн бизге жакпайт таксырым. Президент болом дегендер 86-87 болуп кетип атат. Бирок Абдушүгүр Чубак болом дегендер аз эле чыгып атат. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн макамыбыз Кудай берген. Иштен албайт, иштен койбойт, бирөөдөн коркпойсуң, башка дебейсиң. Негизгиси адам бол дегенди үйрөтөсүң, Кудайга жакын кыласың тууганым. Президент болот эмне? Бул деген президент болуу деген сөз адамдарга кызмат кылуу бир формасы. Мен эмне эшек такалап мен деле кызмат кылып атпайм колуман келишинче. Ошол жака барып эмне иш кылат? Элге кызмат кылам дейт да. А мен эмне кылып атам? Кээде бекерчи бир катынын бага албайт, мен президент болом дейт. Сага вообще болбойт деш керек. Чынбы? Бир катынын бага албайт, президент болом дейт. Эки катын албай, эки катын биринен качып экинип барат, президент болом дейт. Болбойт буларга. 4 катын алыш керек президент боло турган. 4 катынды жакшы багыш керек. Ошолор мушташпай турган болуш керек. Ынтымак болсо ошол жарашат. Бир катын депутат албайт, анан президент болом деп алгандар болбойт алар. Ушундай, мен ушундай айтам маселени. Армияда служба кылып жүргөндө балдарга салык салчумун. Жалпы ири суммада акча алган. Бул акчаны кантип кайтарууга болот? Ар бирин таап берес. Издеп. Таппай калсаңыз, ошол сумманы болжолдоп, бу жерде медреседе балдар бар, көрдүңөрбү? Мына бу жерде, мына мечит медреседе. Ошо кап келип берсеңиз, булар ошо хазиратта тамак кылып берет, ошо балдарга сооп болот. Дуа кылып коебуз иншалла. 5 жыл мурун кредитке $10,000 алып, кайраны процентке бергенмин. Байкемдин досуна ал банкрот болуп калды, мен эмне кылышым керек эми? Эми ошо өздөрү эмне кылышты өздөрү жакшы билет. Ошо кредит бергендер өздөрү жакшы билет эмне кылышты. Алып алат сенде эмне кылат эле? Сага чала болот, тоба кыл эми. Экинчи мындай кылба. Арам ишке түшсөң ушундай бала болот башыңа. Эмне кыласың эми? Мен айтам, эмне деп айтам мен эми? Туура эмес деп айтам. Бирок тигилер антип айтпайт да, сенден төлөтүп алат баары. Чынбы? Видео аркылуу телефонго жаздырып алынган дуалар канчалык деңгээлде чындыгы таасири бар дейт. Фатиха сүрөсү, Кур'ан-ы Каримдеги аяттар каерде окуса дуасы боло берет. Ошон үчүн үйдө кээде жана магнитофондон коюп койгон болсо дагы үйгө пайдасы тиет сөзсүз турган. Анткени Кур'ан бул. Ошол жерден качат шайтандардын баардыгы иншалла. Иштеген жерибизге шартка жараша экөөбүз очерет менен намаз окуйбуз. Ушул туура. Мен айтам, жанагыдай постто тургандар бар, ошолор экөө турса, түрмөдө же башка бир жерде кароочулук жана магазин тургандарда экөө жамаат экөө окубаса, саждага гана кирип кетсе эмне кыласың? Тургуча чыгып кетип калса. Ошон үчүн бирден окуйт буларчы. Солдаттар чек арадагылар окуса бирден окуйт. Жамаат болбойт буларга. Түшүнүктүүбү? Атым кумар дейт, дуа кылып коюңуз дейт, дуа кылабыз иншалла. Менин бир тааныш сиңдим ден соолугуна байланыштуу төрөй албайт жүрөт, дуа кылып коюң дейт, дуа кылабыз. Агам ичет, дуа кылып коюң. Биздин шүгүр үйүбүз бар, мекенибизге барып жашасак, бекен же акча деп жүрө береликпи? Сахабалар Абу Аюб Ал-Ансари деген сахаби Истамбулда сөөгө. Ырыскын каерден өтүп ошол жерде диниңе зыян тийбей, диниң сакталып аткан болсо, анда ошол жерде калганың жакшы. Кудайга миң мертебе шүгүр, мечиттер бар экен, башка бар экен. Кетем деп, сенин максатың эмне? Эгерде адамдарга бир туура дин жайылтып аткан болсоң, мүмкүнчүлүгүң болуп аткан болсо, адал рызык таап аткан болсоң, анда эмнеге ушундай сөзсүз түрдө барып жашашат Кыргызстанга? Бирде ушунда тияка, бирде бияка келет. Ошон үчүн мен таң кала берем. Бирок диниңе зыян келип аткан болсо анда кет. Аны аякка арак ичип атсаң, андан көрө биякта жүргөнүң жакшыраак. Түш жооруп бериңиз дейт. Мен жакында 5 убак намазга жыгылдым. Түшүмдө чубак ажы менен бир жыйында алдын катарда чогуу отурупмун дейт. Андан соң ажеке экөөбүз караңгы жолдо жолугуштук, аябай баткак жолдо дейт. Анан ажеке мени ээрчитип бир бийик тоого кыйналып чыгып баратабыз. Менин колумда оор сумка бар экен, рахмат дейт.
Şu meni sabaqtarım qaltırba uğa berseň inşallah toğa çıgasın. Gün sayın sabaqtar var bizde. Uğa berseň oşo toğa çıgasın degen uşul. Bul jol oor jol, kıyın oňoý emes. Biroq ahireti jakşı inşallah. Dilim ala ber degen söz inşallah. Dua kılabız. Menin oğlumun 2 butunda teň 6'dan manjası bar, any aldırsa bolobu. Egerde bolsa emne kılуу kerek, je kандай saktaş kerek. Aldırsa bolot. Egerde şo butu batинге batpay kıynalıp dostor şulunday bere turgan bolsa, doktordan barıp kestirgende başka butlarga ziyan тийбей turgan bolsa, aldırsa bolot. Aldırgan buttu sakta bilip tumara kılıp koya öleňiz, ana apar gömüp koyos mazarga aparıp. Eger mazar bolsa apar uşaka apar it jep ketpey turgan kılıp çuңkurak kılıp kazıp uşaka kezdeme görüp gömüp koyos boldu. Anam biröler saktap koyot anam. Nege bu çirip kese beyaktaga çiriyt eken palan tükün bolbogon jojomok bardı. Eger anda jet tappasaň tokoy kapat tokoy degen genen eken bir karagayın tüne bir tereň kılıp gömüp koysa bolot oşo mene. Taza jer bolsa, jerdin bar taptaza inşallah. Menin oğlumdun Muqtus Talat yüzde жүрgön бүtkül kırgız oğul kızlarına jakşı dua kılıp koysak esen aman. Mına uşunu aytsa bolat. Бүtkül dep. Biroq sen dagı içiň tar eken. Emne kırgız deysin? Kırgızda başka yer jok. Tatarlar turat beýak. Kapa bolboy. Ne bu? Bul jerdegi aylık mayanabızın 13%'ın pensiyonu fondga kotorulat avtomatik türde. Banka varsa jumuştar menen anın 6%'ın banka kotorusu sunuştaşat. Eger kotorsak anda biraz yıllardan keyin biraz % koşulup kalat eken, musulman menen musulman emesin ortasında payız koşup alуу şariatga toora kelebe. Bul boyunca bayağı söylödüm. Buga bolot, buna bolot, şol jerde bolot, şol jerde buna bolot. Sizler oturgan jerde bolot uşul. Mede Surgut'ta. Men kassada oturam. Men magazinde kassada işteyim. Kebir kardarlar algan tavarını unutup kalışat. Men oşonu alıp işletip akçaсын meçitke sadaka kılsam bologu deydi. Özüne bergen hareket kılışın gerek negizi. Ana birok tavuş kıyınırak bolup kalgan bolsa anda meçitke alып sadaka kılsaň bolot, oşogo dua kılıp koyosun. Dua kılmasanda Kudayım duan yetkirip koyot özele. Menin bir tanışım köptön, anam birok atayın alıp kalıp unutturup koyba sençe. Ha, şuntup koyganlar var misal üçün, salvatı bir yaka bir çıtap koyot, giyin unutup kalıp anda aram. Özün alda. Menin bir tanışım köptön beri erotikalık massaj kılgan salonda işteydi. Уборщица olup, jaman öyle badыңар barыңар da. Уборщица olup işletken ayakta bu. Oşol iştep tapkan akçabız bizdin jaşooga ters taasir тийгизбей, başka işinizden hareket kılsın. Erotikalık massaj degen bu soykuluk degen ne söz? Tayski massaj şu. Moskvaga mavlütke bardık. Ana ketip atsak жазылып turup ana men aytdım. "Ey massaj bar eken, kakras putum orup attılar" desem, "Astagfirullah bu yaka kelbeňiz." "Ne massaj etsen? Atım massaj birok naragı başkaça" dep aytdı. Huda dedim. Oşoň üçin bolboyt. Saparda namaz kanday okulat? Dayım tartış mesele, biri sünnet okulat dese biri okulbayt deydi. Saparda 4 reketli farz namazlar 2 reketli kıskartılat. Bagımdat 2 reket sünnet oşol boydan okulat, şam 3 reket oşol boydan okulat. Vittir oşol boydan okulat. Sünnetler Hanafi mazhab boyunca saparga çıkkandık üçün taştalbaydı. Saparga çıkkandık üçün sünnet okulbaydı degen Maliki, Hanbali, Şafii mazhabda. Bizde anday yok. Birok bizde saparda bolobu, saparda emes bolobu, o vakit tartış bolup, kıstalış bolup kalsa sünnetler taştağın kursat beriledi. Misal üçün vraç doktorsuz. Operasiya kılıp atas biröөнü sünnet okunan taşıp tartıp gelgiçe ölüp kalat. İçinde içegisini kesip koyganız. Al vakta yok. Al vakta parzat oturup turат. Operasiya bütken şeyi. Je bolboso maşinede ketip atas, saparda ketip atas, sünnetlerini okup zikir çalgıçan, şopur kütpeyt, bip bip nefti kızıkıcırak kılsa, darro parzda okuştagı 2 reket.
misal üçün. Ana sünnet oturup okup kete beresiz. Oturup okuyun deseniz, biyaktalar karap şunda göygüzde jaman göre bere turgan bolsa, anda okubay koysanız bolot. Birok genençilik, çononçuluk bolsa, anda sünnet okuyun. Ayta turgan kez sünnet taştalışı mümkün, zarılçılık üçün, birok sapar üçün taştalbaydı. Ana kebir adamlar saparda sünneti taştagan sünnet dese, bu kata aytadi. Kata aytıştele mümkün da. Mümkün da, kata aytkandan bir uçul. Çuvak aşı, aksakallarga salam aytsak toluk жооп бербейт. Salamat, je bolbosum kandaysың деп koyuşat. Oşol alek alуу jönündө aytıp koysoңuz. Assalamu aleykum dep salam aytуу sünnet, aga wa aleykumussalam wa rahmatullah dep жооп берген mildet bolot, vacip bolot. Egerde assalamu aleykum wa rahmatullah dese wa aleykumussalam wa rahmatullah wa barakatuhu dep uzunurak aytышкан буга sünnet bolot. Vacip bölü sünnet bolot da. Anan salam aytsanız zdraсте dep koysa, aytпаш керек salamан. Aga da gayra zdraсте dep koyuş gerek. Ne deş gerek başka? Tamaşalayım, yok. Aytpasa koyuş sen aytıver. Sen mildetten kutuldun, al tutuldu. Aytıver senden kalbasın. Sen mine salamına karız aytasın mı sen? Aylık albadı dep. Sen ayttın mildetinden kutuldun boldu. Aldağı cindi sen dağı cindi oluşun gerek mi? Bir cindi jetcet bizge. Sen ayttın boldu al ölüp gelsin, üretip kaytmasam ne kılabız emi? Biri ölösün bu barıp. Mına biri gelgen jok be, az uyun uktap atat. Sen sabakka geldin. Geldin kal gelgen jok, oşonda ele. Salam aytıver. Alsa alsın, albasa alat bir gün inşallah. Erkek balanı kança yaşka çeyin sünnetke oturguzuş gerek. Menin balam 8 yaşta, bugün oturguzdar o. Erten 12'ye çıkıp ketet. Özü erkek bala Hanafi maskapta 4, 5, 6 yaşlar en jakşı deydi. Anan birok janagıday olup, oğurup kalıp zara çıkpay kalsa erte oturgusa dağı makul. Anan hazır moda olup ketken dara oturguzgan. Bu öte jakşı emes. Antkeni balan janagısı kiçineke bolot dagı öte tuura kesilbey kalat. Bala oğurugany bilbey kalat. Oşon üçün bala 3-4 çıkkanda oturguzgan jakşırak bolot. Antkeni oturguzgan gülü kılıp sonun kılıp oturguzuş ketdi. Bu da ömür boyu gerek bol oturgan nerse. Anan bırak kırıp kıyşayıp kalıp siyse bir yağı ketip kala turganlar. Men barıp gördüm oşonu. Ayttım da doktor dedim. Doktor batan suradım barıp. Jaldan klinikadan. Kanda jakşı demet 3-4 çıkkan balдар jakşı deydi. Oğurugany bilet, kolun ileşet, gül kılıp sonun kılıp kesesin deydi. Irak atara turgan oşonun nersesinden keyin. Anan keyin şılıp koysa bardığı tartılışıp oğurup ömür boyu ayaldan kaçıp kalgan uçurlarda kezdeşet da. Oşogo bir jolu sünnet deseli törölüğünü apar kestirbesten bala 4-5'ke çıkkanda pargıla. Takır bolbay kalıp oğurup siyalbay kalıp kıynalıp kalsa anda par kestirse bir jol. Şünükte ötüğandarım. Realınday bir realdılık boluş gerek de bir jolu sünnet dese törölüğünde apar oturguzup koyganlar var eken. Doktorlar özleri kol kıynalat, ileşpeyt, kıynalat beşereler. Men bar gördüm özüm bar oşonu. Kitep şunta aytılıngan. Men kүйöm menen bir jıl yaşabay kalıp kayra yaşap balganbız. Oşonda bir yıldan içinde nikeviz emes, nikebiz bolu bu menen. Nikeviz buzulgan bolu oca jok bu deydi. Jok, buzulbayt nike. Altta yaşabay kalsa nike buzulup kalat degen söz kata. Jok, anda söz emes, jok. 10 yıl ketip kalsa nike buzulbayt. 1941 yıl, ana 45 yıl Ulu Vatan Meken'de 2. soğuş boldu Stalin ubagında. Oşonda 39-ları mega ketip 45 yıl emes, 47 yılı gelgenler var. 9 yıldan keyin nike buzulgan emes. Buzulbayt nike. Bir gana uçurda buzuluşu mümkün. Nike kıyat erkek ayırdı katın gana ayal edet. Öy taksır deydi. Hazır Rusya çıkıp kalgan, Moskva çıkıp ketken, sen ketip kalıp kebe koyat ekesin. Oşogo, sana nikege turam, 6 ay, hiçbir sebepsiz, beyüzür, beyine fakat taştap ketpеш şartı menen deydi. Dese erkek makulu olsa, oşondan keyin ayaldı karabay, tamagaş berbey, hiçbir sebepsiz taştap ketip kalgan bolsa, 6 aydan keyin ayal sotko varıp, şunday degende özünde öz talak berip ketse bolat. Şart koyulsa. O şart koygan yok bizde. Bizde Kırgızistan'ın praktikasında bu Tacikistan'da Kırgızlar dele var bu. Belki Kırgızlarda yok bu. Anan Taciklerde var yok bilmem, var oluşu mümkün. Tatarlarda bilmem, birok bizde Kırgızistan'da Kırgızlarda yok, Tacikistan'da Kırgızlarda antkeni bularda muhtaslardan şark okulat, oşolar döşül var. 4 şark koyat da, beyüzür urvaslık şartı menen palan tükün degenleri menen. Oşonu biz barçaga girgizişimiz gerek. Oşonda
ketip kalıp katını alıp alıp biyakta katını kalıp ketkenlerdikin 6 aydan keyin talagın berip durup işin jolun açıp beretilek. Men uyda jok bolup kalgan kezde joldoşum ekөөbüz jatkan töşöktü dostuna salıp beriptir. Ana men düşündürüp ayttım. Eri katının töşögün biröөгө salıp berse bolбойт dep. Sen ukkan jayın bar bolчу. Жақында дағы жолдошум унутуп калып бир тууган кайныме биз жаткан тишепти алып салып берип коюптур, аябай жиним келди. Эртең менен жумуштан келсем, кайным мен салынган жаманга төшөктү жаманып алып уктаптыр, уруксат сурабастан. Эгер эркек мен аялдын төшөгүн жаткан шешебин бирөөлө жаткан жатпаш керек болсо жакшылап түшүндүрүп коюңузчу. Анткени кайным да жолдошум да отурушат дейт. Төшөк эчтеке болбойт. Маселе бир комнат үйдө кайны менен жеңе чогуу жашаганга болбойт. Жеңенин бир саны кайнысыныкы деген сөз туура эмес. Арам. Жок нерсе, ал пастардын сөзү. Анан эми жанагы төшөк дегенде музыканы өчүрүп койсоңор, бу биз музыкалар айтабыз мисалы. Жанагы маселе каерден? Пайгамбарыбыз эгерде бир аял алма жеп аткан болсо, эркек келсе, ошол аял тиштеген жерди алманы берсе, ошол эркек жебесин дейт да. Эмнеге билесиңерби? Ошону элестетип алып, кийин ашык болуп калбасын деген сөз. Анын төшөгүн жамылса жытын жыттайт да, анан ошону көзүнө ар нерсе келип, түшүнө келип, анан ошо издеп, анан кийин иши деп, анан издеп жүрбөс ошону каякта экенде. Афшеркадай болуп. Ошон үчүн болбойт. Эми эмне кылабыз? Эми биз жакшылап жууп, күнгө жайып, силкип сабабын уруп, анан жата бересиз. Бирок жууп алыш керек болот. Ошондой туура болот, урматтуу бир тууганым. Анткени аялдын жыты бар, эркектин жыты бар. Бирөөнүн кийин бирөө жыттаса ошо ашык болуп калышы мүмкүн. Анан бар көп нерсе бузулат. Ошон үчүн тартип болуш керек. Тартип ал туура, укканыңыз туура бул. Бул туура маселе. Бирок жуугандай маселе ордуна келип калат. Жакшылап жууп бериш керек. Чоң магазинде иштейм. Намазым каза кылбай окуганга 5 мүнөт өткөдө бул суранып, парз намаздарын окусам мүмкүнбү? Мүмкүн. Үйгө барганда сүннөт намаз окусам болобу? Эгерде убакыт чыгып кетсе сүннөт калып кетти ошол бойдон. Ошол бойдон калып кетти сүннөт. Эгер убакыт чыга элек болсо анда болот. Кээ-бирлер бар, ушу сүннөттөрдү окуйм дейт. Жок, эгерде уруксат бербесе, парзга эле уруксат берсе, парз эле оку, парз калбасын. Кээ-бирде окуганга мүмкүн болбой калат, анда эми каза кыласың, айда жоктун иши. Азыркы адамдарды музыкасы жей албайм деген сөзүн көп угабыз. Ошол адамдарга бир аз түшүндүрүп кетесизби музыка жөнүндө? Мына мен музыкасы жок жашап мынакей 40 канчага чыгып калдым мен. 42ге чыктым мынакей. Жашоо болот. Эми бул сөздү узарткым келген жок, анткени андан башка өтө зарыл маселе көп бизде. Зарыл маселе, андан зарылдар турат. Мен 5 мал намаз окуп жатып көп адашпаш үчүн эмне кылышым керек? Маани бербей окуй бер. Адашып кетсең, окуй бер, маани бербей, эчтеке болбойт. Анан маани бербей адашпай каласың. Шайтан адаштыргысы келет сени. Жолдошум намаз окуучу, азыр таштап койду. Оку десем ооба деп кутулат, кандай кылсам окуп калат, дуа кылыңыз. Сөйкө салып ата-энеси кудалашып койгон кызга үйлөнсө болобу? Кандай шарт менен? Ошого үйлөнүш керек да биринчи. Сөйкө салсаң үйлөнбөгөндө эмне кылат элең? Бирөөгө алып бересиң маны, өзүң үйлөнөсүң ошого. Нике кыйып үйлөнүш керек. Сөйкө салган деген бул ага үйлөн деген сөз эмес. Убадалашып койду, той болот деген, встреча деген эле сөз болду. Жолдошум көп ичет. Жашаган 7 жыл болду. Балалуу болбой жатабыз. Эми иче берсең балалуу болобу эле? Кудай таалам кээ бир адамга баланы атайлап бербейт. Бала тарбияланга даяр эмес болгон үчүн. Качан балага таяр болсо Кудайым ошондо берет өзү. Кээ бир адамдарга бала дагы жалко дейт да Кудай таалам. Мен намаз окуп, бирок айып сизде жок. Балким намазыңа жакшы эмес болгон үчүн бала бакканга тарбияңа жетпей аткан болушу мүмкүн. Ошон үчүн Кудайга кайрылсаңар, Кудайым берет. Мен намаз окуп жатканда балдар ыйлап калса, намазды бүтүрө,
электе тура калсам кайра келип уланта беремби дейт. Же daarat buzulab. Daarat buzulbayт. Эгерде балаңыз жыгылып кетип аткан болсо, тургузуп коюп келип улансаңыз боло берет. Бирок барып эмизи отургузуп ана ла деп коркотуп ана кайра келип намаз бузулуп калган болот. Ошон үчүн сүннөт болсо намаз таштап бара бересиз, фарз болсо кыскартып окуганга аракет кыласыз. Кыскартып тезирээк окуп бүтүрүүгө аракет кыласыз. Мен христиан дининдеги баланы багып иштейм. Алардын үйүндө иконалар бар, намаз окуйм, намазым дуруспу. Кыбылаңда икона болбош керек боло берет. Эжекем Кыргызстанда госчумушта иштейт, 5 мал намаз окуйт, жолук салат, бирок орону элек. Кандай жолук салып калган жагы кылган жүрөм, эмне деген сөз? Өзү жолук салынган менен толукталат да, чынбы? Жолук салынат, бирок орону элек. Оронгондо паранжы шарт эмес, ошо жолук эле. Сен минтип айтсаң намаз окуп атат, бирок жолук салына элек деп. Намаз окуганда жолук салат, анан калганга дух жете элек десең, окуй берсин, барып дух келип калат деп айтабыз. Менин жолдошум 20 жылдыкка барам деп катуу оолугуп жатат. Андан башка эч нерсе ойлобойт. Көп урушчу болдук. Пивону көп ичип калды. Себебин сурасам чарчадым, ушуну менен ичип эсе алайын дейт. Буга эмне кылса болот дейт. Мен 20 жылдык биздики болгондо мен муфти элем. Анан мен Москвага кетип калдым конференцияга, барбай эле коеюн деп. Кереги жок. Болбогон нерсе. Раз кредит айттым бул боюнча. Аз калды, мына бүтүрүп коебуз туугандарым. Мен чачтарашта эркектердин чачын кыркып иштейм. Кээ бир клиенттер кашымды тегиздеп кыркып бер деп суранышат. Кайчы менен өскөн каштарын кыркып алып койсом болот. Ашып кеткен каштар түшүп көзгө кирип кетейин дейт бирөөлөрдүкү. Көзгө кирип кетсе эмне болот? Сайып кетсе болот аны. Эркек кашын ушунда кыскартса болот. Аялдыкта өтө узун болуп зыян тие турган болсо анда болот. Түшүнүктүү, анан бирок нормалый кашты кырса анда болбойт да. Ушу узарып кетет бирөөлөрдүкү. Илгери бир жет кашы болот ушундай. Намазда ар бир рекеттин башында Фатихадан алдың Бисмиллахир-рахманир-рахим айтса мен айтып окуйм. Кээ бир алымдар айтпаса мен айтып окуйм. Айтсын дегендер да бар. Эмне себептен кыргыздар ажырашып кеткен кызды бойдок бала алса болбойт дейт. Эгер ажырашып кеткен кыз баласы да бар болсо не кылыш керек, кантип турмушка чыгат дейт. Мен айттым, эшекке жараша тушак деген сөз бар. Агалаякта чыгып калат. Бул ошондой жакшы деп атабыз. Жок, ушуну жакшы көрөм десең ала берсин. Бул жерге тип баласы бар экен, сөзсүз түрдө сен үйлөнөлүк балага турмушка чыгышың керекпи? Сен деле ойлонбойсуң, сен ойлоп атасың, азыр адилетсиз деп атасың да. Мен эрге тийген балам бар, мен эрге үйлөнөлүк балага турмушка чыксам, аны ата-энесин ойлобойсуңбу? Ал сени сөзсүз түрдө мунун башын айлантып тийип алган деп айтат сени. Чүнтүп айтат. Сен ошо өзүң балаң ойло, сен да ошентип бирөөдө жетелеп келген баласы менен үйлөнөлүк балаң алып аткан болсо, эмне деп ойлойсуң деп. Мен сага реалдуулук сүйлөп атам. Анан жок сүйөм десе, анда пожалуйста. Менин үйлөнгөнүмө 3 жыл болуп калды, балалуу боло элекпиз дейт, дуа кылып кой. Булардын баары дуа окшойт да. Менин өзүмдүн атым өзүмө жакпайт. Европанын аты экен, өзгөрсөм болобу же? Кажети жокпу? Атыңы айтып көрсөң, анан айтат элем да. Кандай деп, мисалы үчүн. Мен атым Чубак. Мен Маккада окудум, арабтар. Арабтардын бардык атым айталла кыйнала берет. Алар Ч деген буква тамга жок. Мен өзгөртпөдүм бирок. Бирлер айтат өзгөртүш керек. Эмнеге өзгөртөм мен? Атымы чоң энем койгон. Чубак деген сөздүн мааниси билесиңер? Ким билет? Ал мааниси эмес да. Ал кыйындыгы. Чубап кетиш керек. Чубак деп атат. Чубак. Жок. Күндүн нуру дейт. Күн чубактап деген сөз бар да. Бул күндүн нуруна кактанып деген сөз. Чубак деп коюлган сөз эски кыргыз тилинде бул күндүн нуру. Күндүн нуру барына тегиз тиет го. Тегиз тийгени тегиз адам болсун деген мааниде. Мааниси жакшы. Ошон үчүн өзгөрткөн жокмун. Ким биякта суроо жок деп кыйкырып атат. Ушул суроо жоктун жерим ушул тууганым. Анткени мен аттын маанисин айтып атам да. Ар бириң атыңын маанисин ойлонсоң, эгерде туура болгон болсо, ширк жок болгон болсо, өзгөрүштүн кажети жок деген сөз.
Men жаңы эле 5 убак намаз тургузуп, мага бир дуба кылып коесузбу дейт. Магазин 30% скидка кылып берет, алган материалдан анын 10%-ин хозяиндарга кылып беребиз, калган 20%-ын өзүбүз алабыз, ошол кылганыбыз туурабы же туура эмеспи дейт. Негизи туура деп айтсаң дагы болот. Анткени сен процент арзандатпай туруп алсаң деле хозяин ошон ыраазы болот. Анткени сен барасың 100 сомго алып бардың, 100 сом экен деп ойлойт. Сен аны арзандатып алып сүйлөшүп, сен ошентип арзандаттың деген сөз да. Бирок баары бир макру болот. Анткени бирөөнүн акчасын берип атасың да сенчи. Сен жакшы барып айтышың керек, хозяин бул 100 сом экен. Мен 70ге түшүрүп алдым. Кел ошонун 15-ин мага бер. Мен сага пайда келтирdim деп түшүндүрүп айтсаң, хозяин макул болсо алсаң адал болот. Мен кургак учук оору менен ооруган, жакында үй менен үйлөнөйүн дегем, ушул оорум тууралуу айтыш керек. Мурда үйлөнгөнсүн, ажырашкансың, балаң бар, ооруң бар, колтугуң сассык, бутуң сассык айтышың керек бардыгын. Коңурук тартасың айтышың керек. Айтышың керек ошону. 6 ай башка жакка жашап нике бузулбайт. Балабыздын атын Дөөлөтбек деп кулагыназан айттырганбыз кийин. Элдияр деп ат коюп алганбыз. Азыр Элдияр дейбиз, эмне болот? Экөө тең эле туура. Элдияр деген элге яр, элге жар болсун, элге шерик болсун деген жакшы. Дөөлөтбек деген дөөлөт келсин деген. Айырмасы жок. Туугандарым, ат азан эки башка маселе. Ат 7-нчи күнү коюлат, азан 1-нчи күнү айтылынат. Азан чакырып ат койгон деген сөз эки жабыштырбагыла бири-бирине. Азан туулганда айтылат, ат 7-нчи күнү коюлат. 500 рубльдан алып келип 1000 рубльдан сатабыз. Канча пайыз кошсо? Элдер алса кошо бересиңер? Эртеңки убакыт жарыяп коет. Амин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Allah subhanahu wa ta'ala muna ушул силер менен болгон чогулушубузду уюштурганга себеп болгон Тахир Хазрат, уулу Камил Хазрат, биздин ошол Ирак, Чыгыш, Сибир, Урал аймагы боюнча биздин муфтияттын өкүлү Сүйүн Хазрат, анан ошол жерде Ильяс Хазрат жана башка эң негизгиси силер урматтуу бир туугандар, Кудайым баарыбыздан ыраазы болсун. Кудай Таалам тилеген тилектерибизди берсин. Жакшыга шерик, жамандан алыс кылсын. Ообас, оомат тайбас таалай берсин. Кудайым элдин, жердин, негизгиси диндин кызматына насип кылсын. Арактан алыс кылсын. Кудай Таалам бизде мынакей 6 айдан кийин падыша шайлоо турат. Эң жакшыбызды, эң такыбабызды башыбызга алып келип бизге падыша кылганды Кудайым өзү насип кылсын. 1 айдан кийин муфти шайлоо турат. Эң такыбабызды, эң илимдүүбүздү Кудайым бизге алып келип муфти кылганды Кудайым насип кылган болсун. Кудай Таалам адалдан рызкы берсин, арамдан алыс кылсын, сойкулуктан алыс кылсын, зулумдуктан алыс кылсын, башка бирөөнүн акысына киргенден алыс кылсын. Кудай Таалам ата-энелерибиз бизден ыраазы болуп кеткен насип кылсын. Биз дагы өзүбүздүн перзенттерибизден ыраазы болуп кеткенди Кудай Таалам насип кылган болсун. Кудай Таалам ата-энесин урматтаган, сыйлаган, Кудайга жага турган уул кыз болгон Кудай насип кылсын. Кудай Таалам ажырашкандар жараштырсын, таарынышкандар табыштырсын, карызы барлардын карыздарынан кутулганды Кудайым насип кылсын. Иши жүрүшпөгөндөргө иш берсин, үй жокторго үй берсин.